Da ke Super Cup Arjar Pesau kan penlong ke All Indian Football Federation lan ke AIFF hak arpsan tarik benai Oktober. Kublai piki parlok persetan nonton page bat badan kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel ke All Indian Football Federation lan kata ke AIFF kan penlong da ke Super Cup hak arpsan tarik benai Oktober kan long kastin ke Bandriu jong ke Super Cup Papua Ri India balapan long ke All Indian Football Federation. Klub kebalai orang lupa gitu babat hak kerdan baklidu jong ke Indian Super League. Babat ya kerdan baklidu jong ke I-League House nem baladep penehane usnem Arjar Arpsau. Ke Super Cup Arjar Arpsan kan long balapan long dai kadru teliki kinhun kebai kun banyo ya kena ke trofi jong ke Super Cup Arjar Arpsan batkan pihak akisau grup stage. Dari kemohon began FC Keladon lupa ha grup bat ke FC Gowaru Keladon lupa ha grup B kiba peniso lang bat kene ke kenhun lane bat kene ke tournament kilong sipau teliki kenhun elekai kiba naga Indian Super League kum ke North East United FC Bangalore FC Jaishapur FC Mumbai City FC Kerala Star FC East Bengal FC Chennai FC Hyderabad FC Punjab FC, Batmahan Badan FC, Perkebadai nak I-League kita ke Interkashi, ke Real Kashmir FC, ke Gokulam Kerala FC, Rajasthan United FC. Rehaduk mentah operti kenai kena kisau tali tim bakin hab grup stage ayu. Bandalak penting kena tangi kemohon bagan FC kaban dan grup bat FC Goa kaban dan grup B nama kini kita ladu house name Arjar Arpsau bat ketarik lekai final kandai ke arpa tarik ubnai November kublai si bun babila pendut puara ke channel jonga partner si pada gawe per video